Sijarinska banja je gradsko naselje u opštini Medveđa. Nalazi se na jugu Srbije u Jablaničkom okrugu, od Leskovca je udaljena oko 50 km, a od Beograda oko 330 km. Banja se nalazi na 520 metara nadmorske visine. Ušuškana je u klisuri i okružena bujnom vegetacijom, što joj pruža zaštitu od jakih vetrova i nadolazeće magle sa planina, pa je klima povoljna, a vazduh izuzetno svež i zdrav. Banja poseduje 18 izvora mineralne vode, različitog fizičko-hemijskog sastava i temperature od 32 do 72 stepena Celzijusa. Glavni biser Sijarinske banje je gejzer, čiji vodeni stup dostiže visinu od 8 metara sa temperaturom na izvorištu od 71 stepen Celzijusa i predstavlja jedinstvenu atrakciju ne samo u Srbiji, već i u kontinentalnom delu Evrope. Ono što je zanimljivo je da se svih 18 izvora lekovite vode nalaze na prostoru kraćem od 1 km, sa površinom pod izvorima od oko 3,2 hektara. Ukupno je otkriveno 26 izvora, ali 8 nemaju lekovita svojstva. Izvori u Sijarinskoj banji mogu se podeliti na alkalne kiseljake i alkalno-kisele hiperterme. Alkalni kiseljaci služe za pijenje, a alkalno-kisele hiperterme su gvožđevite i služe za kupanje. Na osnovu lokacije izvora banja se deli na Donju i Gornju banju. Donja banja podrazumeva izvore Mali gejzir, Glavni izvor, Borovac, izvor za inhalaciju, Gejzir, Spas, Rimski izvor, Hisar i Raj. U Gornjoj banji nalaze se izvori Zdravlje, Snežnik, Jablanica, Suzica, Kiseljak, 3 izvora u Blatištu i bušotina B4. Ove lekovite vode se koriste za piće, za inhalaciju i za kupanje. Njime se mogu lečiti kožna oboljenja, bolesti žuči, stomačne bolesti, hronične reumatske bolesti, bubrežna oboljenja, oboljenja mokraćnih kanala, šećerna bolest, anemija, bronhitis i astma, lakše neuroze, fizička i psihička iscrpljenost. Vreme kada je banja pronađena, odnosno od kada se voda upotrebljava u lečenju, nije tačno poznato. Ima podataka da se za vreme kralja Milutina, koji je vladao od 1282. do 1321. godine, znalo za ovu banju. Njeno podizanje u novije vreme vezano je za kralja Milana Obrenovića, koji je vladao Srbijom od 1882. do 1889. godine, koji je po lokalnim selima naselio Crnogorce da bi branili tadašnju granicu od Turaka i Arnauta, a Arnautima u Sijarini podigao je džamiju i otvorio školu. Od kulturno-istorijskih spomenika od većeg značaja su ostaci Caričinog grada, odnosno carskog grada Justinijana Prima iz rano-vizantijskog perioda. Sijarinska banja je po broju izvora jedna od najbogatijih banja naše zemlje. Takođe se ističe i po atraktivnim gejzerima tople vode koji su veoma retki, a svoju turističku ponudu upotpunjuje zanimljivim rekreativnim sadržajem kao i izletima od kulturno-istorijskog značaja. Vi koji ste bili, siguran sam da ćete doći opet, a vi koji niste, obavezno posetite ovaj dragulj naše zemlje. Nadam se da vam se dopao video. Do sledećeg viđenja, pozdrav!